Ladies and gentlemen, kusangana kwa Twitter zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates akasiyana-siyana. Muzuva ranhasi pane chiitiko chinorwadza kwazvo, charwadza especially mafans achillmaster. Tinongoti chillmaster zvinoita mumwe wedu. Chillmaster aanaunza iye kufacebook achitaura iye kuti adhuma munhu akasvika iye pakufa. Mashoko aya amataura iye achibuda pasi pemwoyo wake, akati achatora maresponsibilities ese achadiwa pamunhu waauraya mushure mekunge aita tsaona. Chillmaster apa kutenda kumafans ake nekumunzwisisa, akataura iye akati pari zvino hapana chaanokwanisa kukomenta nezvenyaya iyi, kuri kuedza kurespekta vemhuri yemunhu waatsika. Tinongoti kumunhu aita tsaona, rest in peace. So ladies and gentlemen, without wasting much of your time, regai munzwe tsamba yanyorwa naChillmaster. Ndinokumbirawo kuti mungonyaradzana naye mumwe wedu. It is with profound sorrow and a heavy heart that I address you today. Earlier today, I was involved in a devastating car accident that resulted in the loss of a precious life. Words cannot express the depth of my grief, remorse, and sympathy for the individual who passed away, their family, and loved ones. I am fully cooperating with authorities on this tragedy, and I will continue to do so transparently. Right now, my focus is on respecting the privacy of the grieving family and supporting them in any way possible during this unimaginably difficult time. There is no justification for the pain this has caused. I take full responsibility for my actions and will carry the weight of this loss with me for the rest of my life. I ask for forgiveness, though I understand it may never come, and I vow to honor the memory of the life lost through reflection, accountability, and actions that align with the gravity of this moment. Out of respect for the family and the ongoing legal process, I will not be commenting further publicly. I humbly ask for privacy for all affected as we navigate this tragedy. To my fans and supporters, thank you for your understanding as I step back to reflect, grieve, and focus on doing what is right. Please hold the victim and their loved ones in your hearts. With deepest humility, Chillmaster.